Katika muungano ya Waarabu mwenye alikuwa presente kule kom mtu akwenda presente kule president yetu ilikuwa ni Mama Jidid. Riziko naenda kabisa. Mama Jidid na baliunga muungano hapa moya na kuikalia fasi moja kusema waangalie gisi gani inchi zitaungana, zitasaidiana. Parti ya Waarabu na parti ya Wakongomani tusaidiane, hakuna vikwaki. Ifo kila mmoja anasaidia mwenzake. Ifo kila mmoja anapigania mwenzake. Na kuangalia kisha kudumisha vitu vya commerce. Juu ya uchuruzi, juu ya vitu vingine ndio vilikuwa Uarabuni. Lakini zilipar ni vitu vya uzuri, lakini sasa mimi niko fana ikala chini na waza, sasa niliwaambia jana. Yote ni kuzungurushana, tukasita tunazungurushana, tukamata twende huku, diplomasi za mingi na kuna vitu wenye viko na endelea. Yuko na mtu mwenye alitoshaka ule akasema hivi kwa commentaire yangu ya Facebook. Pourquoi Mama Jidid kazi yake tu ni kuongelea franga na kwenda representer watu, sasa tulenda kwenda representer kimataifa. Ni Kongo kunapiga tu sakabambi sana. Tulikuwa presenter kimataifa, tutakuwa mwinyo ya ngambo ya security kimataifa. Umoja wa Mataifa tutakuwa ngambo ya security ni bien. Lakini pourquoi tunashindwa ushepe kwanza kujidirige kwanza tuangalie gini tutafanya juu nchi yetu na ipige zingine mapada avance. Tuachane na hii ni maisha ya ukoloni tuko hemo wagaya. Barafiki yetu hii ni maisha ya ukoloni tuko hemo. Juu tukiangalia lare zenye Mungu anarusha kwa transport. Njoo ile nye Andre Bedoni alisema. Franga zetu kwa arusha kwa transport. Ni zile franga zenye watakiaga tuambia hatuna franga ya kufanya vote. Hatuna franga ya kufanya maeleksio. Na yuwa eleksio mwaka jana ya mandaje hii mandanye iko abakupatia ba depute franga jero. Abakupatia ba depute franga. Bali waima kila depute alitumikishaga franga kwa mkono yake. Ni bien. Ile ni bien kitoko. Mabele. Lakini kama bali tumikisha franga za mkono yao, uliwaima c'est bien. Be ulifanya ni vya maana sana kuwaima franga. Sasa pourquoi zile franga uliwaima? Maana ulikuwa unawaima juu safiri ama ulikuwa unawaima juu kiprepare masafari? Jana nilisema ange tusikie kwa sa vile Museveni. Museveni aliambia banani bananchi yake ya Uganda. Alitosha Uganda mbali. Piko vitu vimoja tuko nafanya mkongo, tunaona ni kitu kia mzuri, tunaona ya diplomasi, ile vita iwezi na diplomasi, tusiko na danganyana. Vita Kagame hapendi tuimalize na diplomasi. Tupigane. Jiamue upigane. Ona politiki Museveni alicheza. Après avant tuingie mu election Uganda alikata connection. Alikata connection kitu kia 40 minutes 50 minutes sawa anatafuta ingia mu election. Na sawa alimaliza tena election tena akata connection. Museveni anasha kamata Uganda sawa vile royaume fulani hivi. Sasa sisi tushukue Museveni. Museveni sijifanya njo mjanja mwenye anajua anapasha pita hapa atafanya hivi, anapasha pita hapa atafanya hivi. Sasa sisi tushukue Savile Museveni. Piko watu saizi biko na 40 bana miwaga president mmoja. Abaye kama mu Uganda pana kwa mwingine president. Batu biko na 40 bana yuwaga president mmoja. Abaye kama Uganda pana kwa ba opoza. Bana yuwaga tu president wabo mmoja ni Museveni basi. Usimambi vingine. Yote natokana na nini? Kupelekeshwa kimabavu. Mupende msipende, mutabakia na Museveni. Museveni alibambilili, nilijimpende. Alisho taarifa yake akasema mie ndio ndabakia president. Ni pate ni kosi mimi pete ndio ndabakia president. Piko watu biko da 40 mon frère. Bana yuaga president mwa 30 bana yo president mwa 20 bana yo president mwa usiwaambie wengine president.
Kama sa vile sai FARDC iko nakuya inaanza jitobola yo peke tumbu, sa vile mwenye balibana kwa milima ya Fizi anatoka na kile peke anasema bwana, mimi ndio nilikuwa nakamata franga ya watrete, nilikuwa nauzisha wenzangu, wanaenda huku wanashindwa, wanaenda huku wanashindwa, yote ilikuwa ni grace yangu, mimi nilikuwa na bapana. Tuambiane, shie peke tuko na panana. Lumea, lufaranga, soda apokee mzuri. Unamtosha soda musa 1000 francs, we musa 30,000 francs, unamubeba 500,000 francs, lakini haipati kwa wakati. Haipati kwa muda. Hata usa kubeba hii franga. Bazalina ni watrete. Unawapokezaka? Unawapokezaka, unawapatia nini? FARDC ni watrete. Unawapokezaka? Wapatia 500,000 francs, wakiwa wapatia $10,000. Ya pafu, unapenda fanya. Na mpaka kisi soda iko namaliza kariere yake ya kisoda ana hata parcel. Piko ule mzee mwenye alikuwa asha alipata staff na saa deza angaliki mugisoda. Amuyamuuzia hata parcel, angali mu maisha moya maajabu. Anakuambia alitumikia Mobutu, alitumikia banani, mimi angana maisha moya maajabu. Mnapenda bakatali kupokea mafranga ya badui. Dini bana wa soda tumshukuna basema ni mbaya. Bara kwa na sheria, mimi nasema sasa mimi wana sheria au wakawanda mafranga. Kwanza viko na roho ya nguvu. Viko na roho ya nguvu sana tena sana. Ange soda kutumikia masiku zote, lakini hakuna endelea kuvumilia maovu na mabaya. Hakuna pokea 100,000 francs na endelee kuikala mu mateso ya mvula, endelee kuikala mu mateso ya bunyasi, anaishi tu anakuambia mimi napigania nchi yangu. Na wanampatia franga zenye atafanya aache njia, asaidie familia yake, afanye familia yake kuwe mzuri, lakini anakuambia hapana, mimi niko kwa juu ya nchi yangu tu. Au wasoda hivyo walifanya kuwapatia mafranga za mingi tu sana, kuwapatia maongera za mingi. Vraiment félicitations FARDC, félicitations wazalendo, félicitations kabambi sana tena sana. Ni vitu vimoja vinavyowezekana, ni vitu vyenye hata wewe hauwezi vipenda, hata wewe hauwezi vifurahia. Bakutese inje, uteseke inje, ulalie batu wenye biko hapo mubusingisi banalala huko inje, mvule bakunyeshea unakiaga pokea 100,000 francs. Na wenyewe balala mnyumba iko napokea ma 2 millions, iko napokea ma $22,000, ma $23,000, na wewe unapokea 100,000 francs. Yeye analala mnyumba. Na ile kulala yake mnyumba nako piko zingine garde 10 zinamchunga. Anapokea $22,000. Mimi mmoja inje unapokea 100,000 francs. Sasa gani utapita mwa watu wanaambia mnipatie 1,000 francs, mnipatie 2,000 francs, mnisaidie hiki. Tuko najizaraulisha sie peke. Tuko najizaraulisha sie peke. Hata nijipende kwa declaration ya Mfumo Ntoto. Mfumo Ntoto aliongea bien. Mungu, Yesu na Mungu ni wanajeri mubaya Kongo yetu. Juu President Felix Tshisekedi alikamataga pays ya Kongo akaenda kaipatia Mungu na Yesu baijeri. Kwa sikile walangaje zimo. Tushajishilia tu maugali tunaona vile tutaposti tu, tunajisikia hivi tuposti na tunaposti. Tukishashiba maugali, tukishashiba zile franga zetu zikiingia mfuko, tunaona vyote tuko na manemporte kwa na manemporte ki wanatoka wanakiongea yenyewe banajisikia. Mtu tu akitu aongea sema Mungu anajere pays mbaya. Mungu anajere pays mbaya. Tshisekedi alinyangula akaipatia Mungu ujue jere. Kwenye tuko naenda magais, kwenye tuko naenda Sud Kivu, Nord Kivu, tuko naenda pabaya. Patrick Mia alisema ana hata santimetri ya bulongo. Sasa anakorejea malangaje yake, anakuambia ana hata santimetri kadogo ka budongo kenye anaweza acha kwa rafiki ama kwa infiltre. Ana hata santimetri kadogo. Maana kimaanisha yeye fuyo ndio fuyo. Kama ni liwalo na liwe ndio liwalo na liwe. Sasa hauna ka santimetri kadogo kenye unaposha acha kwa infiltre. Unaona hapa nyuma tulifurahia hii gari ilikuwa hapa nyuma. Tuliona madrone. Watu wakajiuliza zile drone zilikuwa wapi? Kamanyola.
zilikuwaga wapi? Jua babiana yetu wapigwe vile. Tuliona madrone, tuliona hivi, tukasema sisi wote hapa vitu vinakuwa makali, lakini sasa vilishia wapi? Nani Corneille Nangaa alisema hivi, anasema ke abana nani ya kusema ke batarudia. Hapo viko na avance mpaka kwenda Fizi. Unajua malangage yao?